Sanibona mama, siyakubingelela. Mama mhlawumbe ungasichazela ukuthi umama ubani, kuphi, uthini la kwenzakalani ngoba siyabona ukuthi nampa abantu bagcwele lapha kuyahlatshelelwa. Siyabona ukuthi kuningi kuyenzeka. Mhlawumbe gogo ungasilekelela kwenzakalani ubani wakwabani futhi kwenzakalani la. Hawu sijabule kakhulu sesiphume emakhaya sihamba siyakhankasa sicela emavoti emkhonto. Kumnandi impela nguhle kuzelile sifuna leli wadi. Sifuna kulithatha mbamba leli wadi. What bani lifuna ukuthatha? Ward 18. Mubuka mangakana namathuba ukuthi niwuthole lo ward 18. Hey, manengabe mathuba. Maningi amathuba ukuthi niwuthole. Hawu manengabe. Siyazwa ukuthi nikhethelwe i-candidate yenu-ke. Mhlawumbe ngabe niyithemba kangakanani awuchaze kabanzi lapha. Sithemba kakhulu ngoba inayo nenhlitiyo yebantu unalo nelithando futhi umntana lathumekayo uyokusiphoxile noma ngasathuleki. Siyabonga kakhulu gogo sile kubantu base-Ward 18 nakubantu base-South Africa nakubantu basejozini kanjalo nomkhanya kude sinomlayezo wakho. Uthi umlayezo wami nkosama asidlule siyosilahla le phansi kubucwana. Siyalifuna leli wadi sifuna kumnyama kubo. Sesihlukana uthini umlayezo wakho ku-ward candidate la kubuholo obungenhla kwayo uthini umlayezo wakho nifisa ukwenzakaleni e-Ward 18? Ward 18 nje ngifisa nje sibambane sithandzane sivane kuze naleli khansela lethu tobona ukuthi labantu bayaphila siphilelane. Hayi siyabonga kakhulu.